Da. Ovako ga nabiješ nogu. Vučem izgore. Ja. Misliš da valjam uz žup? Ja plaćam. Otac, da li nesi selotip? Ja, ja.
Nema potrebe na nas. Idemo malo tamo što nas igra. No smoking, evo. Odmah rado vrijeme dosta da samo malo. Dame i gospodo, dragi priđete bliži, da priđete na ovo svečano. Trgovačka firma, to je poznati lukavački trgovačko-proizvodni. U Sižu ima svoj baul centar, potom salon namještaja i alu stolarije. Velika čast i ove vrpce otvore poslovnu zonu Genexa u Sižu. Pozdravimo Amara i Ajlu. Bravo, bravo, može li još jedan aplauz? Može, svakako. A vas, dragi prijatelji, poslovni pa u Sižu, dobrodošli i u ime porodice. Sa uživanjem pogledate poslovne prostore, novo otvorene poslovne zone Genexa u Sižu. Sretno i živjeli. Dobar dan. Bog vam dao dobro bere. Sad čestim. Sad čestim. Još jednom krene da bude. Još jednom. Hajde se.